In search of watermelon, we found pumpkin. Lambi condition ano ho ibanina ising matek thumme aduga sunflower khamu sunflower mayam na yengadri ba sunflower lere ida am fajan satre se made ising wat pagira mai sing wat pagira kaino madi wale awat pa madi lere. Next episode watermelon tarbuza hunting tarbuza na tro ade ju kaino torbolo hongdrum la Langanthel gi apak pal labuk lamhang labuk singda watermelon mairen hongdrum manghande labuk manghande yam fajan thari sigi kaithel da lambi da lamhang da yon da watermelon tarabuz kg da lupa nifu somna kan da lai somna tala ju hai phang ma tani ada tarbuza kg da lupa nifu pi hawi aduga karigum kanda lupa nifu manga jo hai kaigum kanda lupa yankhai jo hai ado direct mafam hobam sida chala kanda lupa kaya pir ge habduma yengchebani sina Langanthel dagi sum sangchan khraga thameng ra si ching kan mai ga ni wa mamang jing konungai jinungai mai ni buri sina mai normal hai almost mairen hojik chara mairen na kogi apik podo fazana sida lere mairen sina mairen gi fazana haure chara mairen na khoi lupa chama gi mari ga tawba chama ahum ga tawbudo adugumbo mala adu asomna kan chalo ngai bni he sing khoi brother Bobiraj kai ga amakhong se ka khala ga la ga sibo ka khal singa sangman ado watermelon do somna kan gi tang yeng gi siraba watermelon da amom thuga papa chana radi eji ni hum ta apda kiji amom ko kiji jam ana thuga ga chana wa chala ma ku kho ga ta sa ba ado sa khuna thuga ta na shi kora ya hobjon angro watermelon hobum la haude hoi ba pan bdo gin tha ba jaga mairen amle sara mairen watermelon de hoi mulla bdo kaida hoi osidi watermelon machani ne side mundri da mairen bora bran hi pachama ge ahum mari ga tawen han Bishnupur da hange do chamai mari si watermelon yam chawdri khara chawbudi hore paano tap paano chawdri go watermelon oi adi process torage pamsidagi taw karam thange tarbuj se swada loi pingna ri jala wali ba phone do ramni am chasarugi ge hojik swagi di watermelon je mapung phadri wali hai aduga hojik mapung phara puthoi sina mairen phajan puthoi aduga swagi watermelon ni khara wali am pi hauri hai hojik puthore watermelon jina karawai lam dagi no khangri adugo makha tana process tawjara bada this way labi de fatte si amo nong tara kan si lambi chat pe abna te akogi leikhom leina ngak ta ngai ba lambi oi tawni adubo nong ta da matam si ta khoi chalaga sum chat pai wani si mathak si amdang karam ge yam phajado mal tawal amta kadri basing oi si ju aina kage di khalaga ka da badu direct oi thogolage kadra bida singkai ni sibo gari na thogole hoje osh pajare osh Fajar postar fajar kongnang quá hậu as kongnang chứ kongnang plus coi đây lấy chứ kongnang plus usan pambi pariama kongnang pariama bakal nggak sabi udah pam nih aduh mà tôi pesak sana bokor pesu torong gini aduh ga asyam nungai ing mapam chứ ing lau mapam nih som thấu được gì à đã ra là sak sana với mà mì tái sak sana với mà mì đúng ta tai aduh moi bottle lang topi hai bit tau re bottle sira bottle nong malai thak lang khunjil lor
Oh, thâu bây giờ mà lấy thâu bây giờ làm bị thâu bây giờ apak pala buk lamang ngay siya loy na mak kari no mana masing mairen thaba na thaba to right left side mairen thaba na thaba hongdrum thaba na thaba ton ba mana masing phajna thara le apre go re right side right turn tower sunflower amasu lei re mata ni maya amna sunflower farm hoji sunflower farm thibri sunflower je amung lei re sida lei sunflower khamu sunflower maya amna yengadri ba sunflower lei re sida this is sunflower am phajan satre se made ising wat pagira mai sing wat pagira kaino madi wale awat pa madi lei re maren jide langa then de loi puthok bo ile me maren lupa chama kya tawge te ma sama nahi ne tu kai then ga am Bishnupur yo lo du chama nahi khare honga di khan bane farm ni karo hong ja lambi le ro ji ba lai adu di lai tra som na kana. This is not a successful watermelon hunting. In search of watermelon we found pumpkin. Thank you. Lambi condition ano ho banina ising matek thum me duga yam nungai tana thauri ano lambi thon male ana lem do lambi male ado pali gum bagi labuk ki lambi ni